Wasya wa Muimi. Mwana musesia wa Mutongo TV ngwatani ya mukambani kwa watinda nesa na indi ni kilungu cha Wasya wa Muimi muthanyani wa umundi ninatembea na thoka bandu beta wakasinga ila imumbuni kauntini ya Masako na indi ni twakomana na Muimi umwe ula wi makindu kila twisa mabinda maingi kumisine itu ila tu nyoso ila tu ya ngima ila tu ya isio muthoko isindu isu na muthanyani wa umundi twithe tuyima mumea wita wa Mbemba nyita wa Steven Mwema kalivu ndene wa kilungu watindata nesa. Okay, umundi na natunene Uimi wa Mbemba negenda musia isi kindu chambe amane ondu Mbemba sima wakuma wa Mbemba kamuthia ethano kwa ndo sima for commercial purposes kana okesitha nundu no sima kwa kukwata mbesa kusima kukwata leu na ende mundu lawe ma Mbemba kethape bandu twa maundu na yosethia ni wa mana mbe kindu chambe nenda twambo mana hii wekelacho usukume ya ulika Uimine yo oneka Mbemba Mbemba mbene cho sukumea ulika Uimine wesethia wene watu kama Uimine Kila cha dumie ne liko Uimine na sisi ne thia kila cho nde kisla ithio wenyu chuma muthangani na juno ona ne like ne mani nundu kila cho nde ona kindu kane chumito ba nikana withi ona sindu mbingi ndikatho wanyi kwani yakuye bindana hata kuelewa na mwezi kana kila kindu cho nde kisla ba munda june kana ni elewe kisla muthangani ne uga gure dione ke iwetwa na ina tatethia ne bande na banda Mbemba Ima Mbemba ngabanda ni asiamboka withi ndingitia kila kindu kithoba wesa ithia yuba Mbemba ni osamboka ngoso kitungubu nina yakakuwa na wao mutu weguoka na wo Uimine walikile ndi so walikile Uimine ndi wena kuma walika Uimine Uimi generally walikite ndi twase 2015 wena miaka mbewe tano okay undu mundu ende na kweka maundu no witha ende no mana sindu ingi utaisi ibindano yonde miaka 5 wikalete ndene wa Uimine nicha wibundi itia ukamana probably utakisi ibindala alika Uimine yu kila ne manete cha Uimi ne siri yemwe ya kuima sindu ila nema nundu ndona ima kindu chakwa kwa mfano ta Mbemba na Mbemba nundu ene sili ya Uimi ndiye Mbemba na andu alangi mate ukethanye ndiketha nundu na bandie binda yakwa na mama ibanda toka imbata te kiwango nzani kimwe pe kindu kimana wende kwete you timing wesipe mundu akoko mbua yu ando ndema koko banda Mbemba mwe na pe la timing ya mundu kesethia esokoni eweka yo timing ilanzio ya Uimi sindu sike bathokoni either banda sukuma either bandita kitungu sindu sike bathokoni timing yo mundu atono milita tokesethia ni wakwata thwa musio na bado ni wetha pena soko itwa sela na manie sili yani ma ndiate yange wayambua ni ma ibindane ya tano ukethia yumbua tetielie mweyumwe yambe kuwa ni na bandi Mbemba na imi maili kama bande na mai mezi mayambe ndiambe yotola Mbemba sia kwa yendeta sokoni so watu sisi ya percentage ya Uimi ila nene na la mai mama ati season yi mati mbua yi kana na la meka ata yu ala mai ma namba nene ya Uimi mai mama ati season ya mbua nundu ju metelete mbua mabande na kwanetelete mbua juwe nambe yotola na nicha kindu kala kisio the best thing about approach no otumea ya kwitha ndo kwatia mbua wati ebinda yaku mwene ni soko limbwe libindani ya kuweweka wali kamunda ni moka ya makindo no kesethia ne umia lakini kuina soko nondo wa timing ntia imwe ngaye mokwata soko nondo ndiye manene thwanese ni time yeta no hotela bandu bana nondo jutwase kwa mfano ta Mbemba yi ona yito bandete ndamieta no ga witela ba undi sembe tembiku na sio si andu nindi meitha maiyeme ako ba ibandu beithwa Mbemba ninye ngwembwayo ko ngata Mbemba undu ngwenda nondo ninye ninasi wakomana na mundu ukwatito ne ukunetu ne challenge ki ukese thani waima lakini soko ni uswit ini komanite amo lakini ngamaelese ngamandi voice ngamea mbua wetelete bindane ya mbua thebike nondo we masia soko ndukaima esio onde sia mbua ithwa stoita kiwo tetangi ya lita ngili 10 no ungithie season imwe ya Mbemba ta mumwe ukaketha Mbemba o na stock kiwo ni uketha Mbemba andu alangi metelete mbua wokata itangizio mweto na kungithia Mbemba sianata itangithia uja lita ngili 10 yo ingithia kuma sini ni mpaka ithika sia kana yengi woselela bandu kana pau pepirwata
no ungire sie nini kuma wabanda ndikwa sie bakazi kayusya umundu tasienda kutumia approach sio ya kumanda itangi enda wenda ose na siku na ikiuki cha itangi siku mamwambio kana sio gitiwe ni mbua na yoka yoselela kana welesya waile ose ya mwambio ni kana sio ko sukume wasiumya mwenzu kana mbua. Okay. So mundu abande mbweta mbito bika mbwete ile tamwe yumwe na wese then nyao ena kigo chetangi ta ya litangilie 10 no bande Mbemba yumbemba yuona ibanda wakimbeke emwe na mbeke sunde ima kulinga nondo ona ilie ko uno tono itangi uya litangilie 10 no tono banda mbeke mana 3 kana mana 5 cia Mbemba na nondo kila ima ya Mbemba uweke ya otalito omwe no ngithie within imye ile kana tukito 3 Mbemba cia kwiko kaethe wa embua isya na kana tunane na language la Muimi okwelewa na sonondo ndese in terms of mbeke twase yumbeke isuma na 3 itona wetha no takasio kanata twase plot imwe 50 by 100 50 by 100 na kenda kuni kwetha katona kunenga mbesa kasio yu plot ubandite Mbemba nesa na yoka nesa uteno nondo wasisya banota almost 50 by 100 na nondo ni ukota Mbemba siakwa tabandi December yuno ukitota kila Mbemba na ilota kila Mbemba 3 silingi thia na yimwe nondo kuimbemba na kasio kuna sisya nondo imbeu ni mbeu nseo kila Mbemba baisya Mbemba 3 kana 4 ko kile ibya yimwe yonju ile Mbemba inenga silingi thia nyokulia hii Mbembe mwe ikasya itina yimwe kasya Mbemba 3 na hiyo wamethia nondo tasia andu mai mata matikitiki nona mundu either masite monza kana atlete on bakati la ile kana 3 Mbemba wekana nayo yekala na Mbemba isu 3 ni kusia Mbemba nene itona kuika ni sia nene nondo ibinda zila yu ibinda yetu okay no na umbu ayaua no kita ni ke Mbemba isia kwa fertilizer ya CN na ndibula nyana yake wo na ndiye me ya Mbemba ne bweke muthanga njume la mondane neto kukabukwa undu utona kuisu bya Mbemba nikendo isithani sianesa lakini no confirm kana Mbembe mwana ise Mbemba 3 kana ile whether sio then health na nenzio ni tona kuewa kwanza simbwa ata sia nene okay tuke bakwa na sio ndesi uka kuiwela yemwe kana wamba kutyo yambe ya kele ya 3 siuka kuiwe bindane yemwe nondo sia iye kwa jumla bandi benti ya nondo umye yanga okay tuke batu nene story no ya ila timing twasi for example umundu no woka andu ingine moka mabanda kindu kimwe na sio ndesi ya kume ibindane yemwe makwata wane mathina meba kana ni challenge siba mesela nundu onthe mabanda kindu kimwe na chonde chume binda yemwe kwa mfano juu ila toka tai Mbemba yutetele season ya mbua yeteke titona we Mbemba kuma saa kutima ithionde tetelete mbua wamina ku Mbemba nundu twaima ithionde na ikoka iwe binda yemwe na tuiketha ukethie kunio na no ta silingi ngili umwe na mana 5 na ta yukwa Muimi bandite Mbemba cia kiguo wamino iketha ba ikunia wa ile mbuita thina ngili 10 na mana 5 yu witambesa nini neso kotona kwetha itepo nesa soko etepo nesa nondo tibandite kwa yumula okay pe mundu gwikulia yo Mbemba na netukuka tupande mbuani ethane ndo kwata mbesa nikinda banda kindu kingi tofauti Mbemba ni kindu kimwe kati sindu ile itono upandwa for commercial purposes kana sia kunenga mundu mbesa yutwasie yutande no ito ya Kenya kindu kila muhimu muno Muimi wa ile ithwa yikia biti ni Mbemba nundu namba nene ya andu ithie ku Kenya tisa ngima na icio na cionthe ciuma abu Mbembani na ta umunthe mutundu wika na Mbemba ithio wika kwa ukwa Muimi ulo bandangite tubemba we mukona ayo na kitambi lakini alangi maende na kwetheka no you kitambi cha kwetha ni wete Mbemba no in terms of mubuko no utume kubanda Mbemba ukasobya mubuko wako ekaibu aya na Mbemba inemete ona ndika nindi yako tulaboneze ukethia anya ni na mbesa ngina cia uya na cia kuwa sindu ingi ona ndika isanga Mbemba ndiye maana isanga ecio ko no wonete Mbemba si unenga mbesa sinengete mbesa nesa yue pe bawo ka ukesethia mundu no bandite Mbemba akoka pe ile kweta kubwa Mbemba sioma akaketha na akatumba ngakabwa akomimbeke akathiota na beba lokota misa kwa hiyo imbene yusienzio pala mundu kosa mbeza nzione ba ni bawo ta sienzio niki nundu Mbemba 3 ndo no ta silingi ya na yemwe
lakini naye kasi omona na bala ndita silingi 30 kwa una ile utasiembe unigwe siebaita noi imbemba cionthe citumikao pandu bamwe ukesethia etha watu asiembo mu andu mathio ya na etha watu cincio andu mathio ya kipathukani chuma nundu ila sioma yi market lakini siembe usisoko ngulia hii market tuatia twacia andu maisa mbemba sio na makathi uthia lakini siembo mu yimbesa nesa no metho ki kilo na jupa ane taki mbemba uitaki mbemba pieces siembe nikulia muno hii kula andu mabandanga mbemba for commercial ba masako ba ukamba nini ba pase yuta ko masako ndubandanga mbemba area isya twase kukasinga mutitoni na uende tu na mitaboni kwe kwithwa na imya ingi mambemba maimana kiwo matetela mbua okay no nikulia muimila wena kiwu kindu kiwu kithaa kina kimunenga kwitha etofauti hata na mundu longi utana kiwu utasio wina kithima kana wina tangi kana wina borehole na pepa mundu ungi baya utena kiwu yutwasie ila wina kiwu doniti ya kwitha wina kithima kana winzite ndoboi katika wimi utwima twasia witha ukwata kiwu cha mitungi 10 kwa wiki noto waile ithwa wi muimi wina sindu waile utesa mbesa na ini ukule mitungi 10 mitungi 10 zine lita sianata ziti lita yana 20 times ti yana 20 times itungi mwende dhana lita mbao times wase mitungi 10 ziti maneli so yu lita maneli kwa chumosi utegiata utona kuwema pandu panata twase ni mite mbemba yana limwe kwa chuma no ningiria mitungi 10 nundu kila etungi zaile mba zingi vya mbemba 20 na yu mbemba yana yemwe sionenga chao ndo itha wana ama na mi mbemba sikwa ivindana takusia twaseba ndi bila ikuwa 3 ngika kuwa 2 na yu 3 twege sabu ya mitugene kenda tusio kethi yu tu mbemba mbemba yana chiko na mbemba yana wasi mweto no sia mbemba 3 kana ina twasi twege 3 roughly 3 times yana zini mbemba maana 3 na mbemba mwe tambe siana ndo ni tambemba 3 silingi yana ai hesabu ni confusing neto thikweka alafu tuweka kwete answer yue ne mubyano ndo na Mutongo TV nitusioketha itinde kenda twete mbemba tuke kwema mbemba kuma mwambe ondo tusakwambe fertilizer lo kwasio kwikia ondo we maana ondo ngithasia ne mubyano ndo kwende na Mutongo. Asante. Mwana musesia Mutongo TV ngwatani amukamba kilungu cha Wasya wa Muimi neta wa Steven Mwema tuwa bandu beta wakasinga mumbone countine ya Masako na ende tuamba kuikesabu yu tukwatansa na tuikoetia netusioketha Wasya wa Muimi. Nende mwana musesia netweke hesabu twetha isu ni 10,000 na ende isu no mbemba yana kou imagine tha wimite mbemba 1,000 kana eka muima kana nusu eka kana tha wimite munda wa eke 10 wesethia wina mbeza nsio nthini wa mupuko waku na neti na wamire tu ni wakasinga mumbune Masako twende na kwema mbemba yue nendai ila witha kwi mbemba siki bathokani wa Wasya be ino cia kuisia cia ni tatu kana ina na be ingi situika asia ke kamba kasi yake kaini yu eka company le sobetie imbemba muthemba kipathokani ndu watu asia kana be avocado cia fuete cia hasi pe mbemba kipathokani mbemba sithwa siki kipathokani okay ndu ju wasisia na independent ya wimila ngaliko iba yuta ko kwito ando ingi mabanda ndike 31 na nizikala muno otamie 3 na noto isu ni mbemba yeta huyu ita wa ndike 31 na nito na mbingi siacho nito na ulea usia lakini yue noto banda ni ndike 89 90 ila wa mino banda mbemba siayo imwe ba imbemba yuma ibya na ba imbemba weza aithi andi na asia niki nondo ni mbe unseo kotwa sie kila mbeu itegemea bala mundu we itegemea bala we no pembemba ne pembemba ne sia tweka na nesi hapa yonia sia chao izuni sia dhalile kana sioko lakini sienda mbua mbingi
Okay, so mbua ya ndiye ba tene be ive nda uambinge be binda mbua ya uawetina ugethia mbua imbinge lakini andu moka mate manga miti yuta kuma saa kumite yate mangiwe muno andu matemete mbwao nundu ikwokia thina matemete maka na wethia mbua yuana challenge wasisia wethugisia ngone ne uate kasioka jona isioka nundu miti yende na utemangwa ko utwe kwa tie yu kungithi yithie twalumile kuima tungithite tuyetela imbua ya twithi ya twacia no sawa. Okay, no pe Muimi nena nake wa Mbemba asiwe aenda ku preserve ila mbeu ya kikamba ndo mali topanda Mbemba ino ingi situ kana ni modified kana chao Mbemba ino panda we ni wona ino ni hybrid ni wona asi na thina mundu aya Mbemba isi thina nundu twacie ila macia ata mbeu ya kikamba macia au nundu upalao kuma mondani ino ithio ibanda ingi na yo no wika otau Mbemba no vale mapalate 10 ndiwa Mbemba ya hybrid walete tungenge walete thio kathwa mbeu ingi kwa banda pandipendi ya imbe uneyiva ino no vale o mapalau o 10 umeti o mondani lakini ugeseda usia ndo anola wambe wele imba uyanene lakini wapitu cha maumie 10 yambi yo sia tungulutu. Okay, ko tho wambe ukianata yu sia mino sia uma sembe obu kana ni advisable we ko thio sokoni basi yu na mino ke thambeu na mino ke thambemba na ile umya mbeu bau ngaia na ile obanda mabanda te 10 season te 10. Okay, ya ile si ota no sia sia okese there pe undu specifically usakwa eno ni ya kwa mbeu kana no sionthe no sa weni Mbemba lakini nenesi Mbemba isi akumithia ibanda wa ni bala isi akwitina o sia bando sikata isi akumithia wa banda twithwa theke ona wasingate yabo withi ya kaino cia sia bayulu no sia nthi ni sia ona ti lazima withi yabo nundu yo mbeu tasi kukuma nthi kwamba utia tambe mbeke tamisali tatwana takuyulu twasendo no balanga bikakate okabia kate na isingi wibia ba ina ilo bala yu ni sia kuua kana ikaiyo sokoni. Okay, kuwe wase wisa kwambe usa kwa kwana na bandu bala we ya balani pe andoni mabuya Mbemba kana utwa pa direct mondani no tebu ya ukethia cia mino mea itwacie taira tutangetiete mbua ni kana withie inyu mwetele mitena monza muko tona Mbemba cie nunde ni iliete tona imba tebu yete siemeu cia inji tatandatu na mbua ya mina ete ko yuto monde nyomo iyo tona yeta iyo kuanga bauke buyone tekete kuoma imane mundu ni ubuya Mbemba mibuya wa na hela mundu ethata sino wabuya si kala ibindi na tasime pasi omete na monza sele imba siemeu no story no ya and kana Mbemba ni sinda wa ethani wese mbua yoka kuwa une okainda kiwone ne kenda wekiasi amuke simete ine sinda wa kiwone ila wainda Mbemba kiwone ne simba na imi na 2 days wethe ya zite mathinza yusi ite ya Mbemba izo thimea anundu wethe ya zinza wa mina iki abande leguo umutanga wethe ya imi na 3 days zinza ne betha na uthuku wote wa kuinda bayo thuku lakini ni lazima wese thia mbua ni yuite no bande direct no bande ta pate mbua pate kiu aje ndo banda cia kuinda witha wananga mundani kenda umane wetele Mbemba umane munda suwithe withukisi wese nisune Mbemba yukite umunda ile tekwetho bwanata twasenete lete mbua yuke ni kana ni bande na ile imba na imie ngatema maima na ngetela mapisange esua ukwima we kana what specifically umunda na ile kuima ni tuima akuna maembe ukokile wonde kana baloba ngokilia wonde na no kilia wonde indi ndisioka ni temete maima ku laini cia maima manata kana ka uta moto bala yembe obikala na ile tema maima ya nusu fiti makuthi lengi wetani siata ile mba ye fiti umwe no mustali umwe kuthi longi wa ile mba we fiti umwe aya no bu imani wibanda Mbemba sianata imadhiuda ilo imadhithi mweza Mbemba ile mba ibanditwe Mbemba ile itinene kana sita wabaadhi imane silo o itani tani obanini
no andola mabanda ambinge taino uitano makasi endi ntienda gwicotungia siekati ibinda kwema ngathine kwangite thabe imwe mbingi wisaithia ya ndo na manambe wila nundu katika ambeu na kwa ambeu mbingi ti wa simbwa ipaletwe Mbemba mpaka tutwa amethia na ila na thio kuanga ba yandi manela mbeu yetina ne thiba kou ndo no kuanga kwa ilanseo na nditia tutu nini na tuilea ukosya kou paingo bata gwikia mbingi ta security ya kana imwe ni tona kulia kwa kanesa ona kaboke kia Mbemba mwe Mbemba wishua nayo upandete mwe imwe lakini ni wisino ni mbeu nzeo na ito asini na bandai na pobu kupanda umuntu yika kukubuya ethana atwa mundani direct Wasya sisa kumeti na bindana na ina panda ndabuite selo meti na wa 7 days mithanya monza na monza lakini emba ni indete na ininda ata 2 days na ina panda after mithenya ni sele umela imi na mithenya teratu nondo thimbwa ata yale ta ya meye nondo itweke uoni aya ila ukuima Mbemba no cia guciongithia ibindela ya kuibanda pe either fertilizer kana butumia paikindu netumia ibinda ya kubanda yu ibinda ya ubanda mbanda apate kindu na juna mino banda apate kindu Mbemba ya mino mea imina ta chumo kimung ndo na iki yabu na ngeki ya fertilizer ya mea ngeki ya fertilizer kanini wiki abo muthemba iba oenipo wa indo yu wa indo wangu kuo wa mbui kana ng'ombe then kana etha mundu ndana bosu atonda ki fertilizer weba ibindane yo itina mithenya monza yue mbwa ndo enabo pe fertilizer wa 17 no wiki wa usuni DAP no wiki ya mbe lakini pe fertilizer unge weta wa any compound utesa wake loke mwe shilingi ngili umwe uziko wena nyo withwa awi wa mutabu ndini withwa awi muthemba wa sino we mweu na wina tu pila ndini tu bwa sino ila wa mina iki ya Mbemba neta yu yetu nekiye ila wa mina iki ya Mbemba subu nde be kala bendaka peke uko kube ila kwa mino tuka sino isu ya mbe ya uma uyothi ona ndangithete kwa cha itona mukasi isanza muketa kwesu na no fertilizer ne fertilizer lakini uyothi ya be challenge nondo kwa aimia ingi mayo we chosu so wiki ya wana no lika mwingi twasi almost twasi wina plot ya 100 by 50 ubandite Mbemba no wiki ya kilo kimwe na no kwesa wiki ya fertilizer usingi wiki ya ingi wiki ya imwe utaitwa eke imwe na yuto ike ya ingi na pe bandu baka wiki ya fertilizer onge tofauti aiche wiki ya imwe no wiki ya imwe nundo nayo esu ebulanite mithemba ya fertilizer yonde na ipe mwikile pe ondo tona kwikia ikabebia kana getha wiki ya mwingi pe mwikile ipe mwikile wa fertilizer nundo ju waka kwikia fertilizer ithie tuile kasia baau Mbemba ni kana tuke tuimite twamba usebisia thimu ta twaima na indi tuile cha fertilizer kumbemba na tuyuka indi tuimangi tu na kila chuma pau Mbemba subeka lapa yimangwa nikaneli kenzebe waimanga chuma ke yake nge wethi ya Mbemba su yambatie na fiti umwe nundu pensebe kwema ni kwa kwikia nzebe ni kwa kwikia nzebe na we Mbemba su ungithasia malamia na kwa chuma kana mengitha ngasiata tase Mbemba no ungithia lao ndi umwe kwa chuma ila imwe kwa chuma wina kiwu pau katika tepa ingo kungithia na ndi aimwa kungithia bandipenti ya Mbemba muno ipwa okana undu wa manisha kana yale umwingi wesa kwa wona kamosa kwa Mbemba wa memanisha kiwu kinge ila uyolala ukona sioma nikule pema wo mathina cia Mbemba twase mawela makwata Mbemba ni mbaki ino no chokisa yuta Mbemba yi nitwakunie ndawa tweto nini toyu nata kuna tweto nini etwasiye keino penda wa ilo sanza Mbemba nikana withia no tanzanzo ela kana kasanza wa withia iga kwatwa imukambi na wathia agrovet no ne wandawa uko kune thinoso the agrovet mbingi ndawa ndibo no ndawa kanengwa lakini yibo asia twasi ndawa ya Mbemba ya keino unto no yukethia katalwa keta wa lava katesa tweka nona masiro twende na kana kuna Mbemba yakwa ndika kuna ingi lakini ndo no inga wo ndawa ingi anjuka ndiko no ethia Mbemba isona kino juke yewa yupa atwa akunie imwe
Mbemba suye yosi aita umaike ino. Ko upe ndawa specific ilaito no kuposya kuhusu. Okay, ni ukulie kumela ambie kwa Mbemba utona kwasya Uimi wa Mbemba kutethetia ata. Twasye Uimi wa Mbemba no ndethetie. Nundo twasye ndiambie ya kuima na atembe yao na mao. Aune na nini mito ko Uimi ngakwata ngathoa boda 5 na Uimi. Na nina matumaini makuona ngali nene naguo titabikite mwaka ongi. Nyana ndikwenda kuangala kintu. Ni asante nundo na Mutongo. Thank you. Mwana musiaisi athowete boda 5 na no kwenda kuthoa ngali kwisila Uimi wa Mbemba ona kwindi na ulike mundani ukesethani wa kwata kindu nitawa Steven Mwema kilungu cha Wasya wa Muimi na indi ila kuona wakatatu wa bikengi nitukoma na tume kindu kiki bathokanio kwa uyutiwaneza. Wasya wa Muimi.